Assalamu alaikum. Урматтуу Бишкек шаарындагы Каракулжа районунун Сарыбулак айылынын жалпы спорт сүйүүчүлөрү, сиздерди 21 май күнү айылыбыздын ишкер уулу Дарман уулу Майрамбек агабыз уулдарына ардап элдин бат алсам деген максатта уюштуруп жаткан чоң масштабдуу деңгээлдеги волейбол оюнуна баарыңыздарды чакырабыз. Жалпы байге фонду 500 000 сом. Oyun muğundar aralık bolup 35 yaşka çeyinkiler özünçö, 35 yaştan jogorулар özünçö ötkөрүлөт. Дареги Бишкек шаары Будан спорт комплекси. Сурап билүү үчүн 0557 00 83 83. Бүгүн 21 май 2024 жылы биздин энемиз Майрамбек Кыргызстанда волейбол өткөргөндө Майрамбек bizim ciğerimiz, şu elden batalım hep spor tuttukça da şuna çimden sokun kalayım. Ömrümüzün olsun, balık tutmasın, günün küçük olsun, günün götür atman, balımın olsun, başı olsun, rahmat Bayram'daki olsun, elden batalım hep uyuşturulatkan, balımın aldarga uyuşturganга rahmat, sen ömrün uzun bolsun, saat çimden solup kaçıbası kaymak kalayım. Şu günün ötkür otkan balbol tünep sport yaxşı ötsün, sana yigilik, sport biri utat, biri jenger, biri utular, bir yaxşı ötsün, ömrün uzun bolsun, çimden solup kalayım. Туғандар мына бүгін майдың Жакшынакай айында Аяш уулум Майрамбек атасына жақсы мареке өткөргөн адам, марекеси құтты болсын. Спорт сүйүүчүлөр дайыма Жакшынакай ушундай марекенин үстүндө ойноп күлүп, баш байгеге ээ болуп жүрө берсин. Майрамбек өзүнүн ниетин ишке ашып максатына жетсин, тилегине жетсин, өрсүндөй өссүн. Кыргыздын спорт сүйүүчүлөрү дайыма алга. Ya Altınbek. Kaçmaz kayran, sana içinden soluk kalay olsun, hayvanbar vatasın desin, bay gölötün desin, yolu şirin olsun, yolu kızılcılık olsun, asman açık olsun, yolu baysal olsun. Daima şurada yedin batasına güversin, ilgilik kalay. Айтқаныңыз не атын? Güzel olur. Benim ne deyip tuğanlar? Her bir adam özünce bir жақсы ниеттер бар. Бардығыздың жақсы ниеттері өз бар. Ошондой эле ушулукам ниет кылган экен, бир элден батал атам эскерип, баламга атал берип койду. Ошонусуна жакшы өткөрүп алсын, ден соолук үчүн болсун, баласы өзүнө үйүн үчүн дуа кылсын, Аллахтан болсун. Ошондой эле куш канаты менен куйругу менен болот деп мына бардык туугандары, достор баарына турасыган рахмат бергенingizге чоң. Ayım şunday ынтымак болуп, каерде болбосун Сарбулактын балдары деп атаңар, даңкыңар акырет. Узак жерлерге жетип, дайым аман болду. Кыргызстандын ынтымак деп ынтымак болду. Кудай кааласа ушул жерде деле бир чоң калилим болуп калды. Кайдан көрө. Майрамбек жақсы ниет қылған екен, жақсы ниет қылған екен, шыққанын ескеріп, баласына шындай марекет көтерейін деп, Майрамбек рахмат. Sana şu Ermenek'ten aldım basıp. Onun ömründesin.
ниетилеген тыйым жакшы чыган жигиттерден болсун. Эмнени каласаң, Алла таласа болсун. Санадан чоң рахмат ukam. Ушунча элге чоң туруп барган ушул көтөтасың. Şimdi iyilik alışkınlık Şoğlum bunu da kendi. Ama kendine neyse dermendim diye ahırkı. Günü saati min koş dolar. Demece var koş buraya. Olmuş biraz atana bir makine de filo var. Hacı filo. Merhamet. Çekmemeydi. Hacı katırak filo. Merhamet. Merhamet. Ne diyeyim? Düşünce sarılap aile öpüsünden alışkı jakında çoğuldu. Şimdi hareket vermenin için bizden kutlayın. Evden bakalım. Evden batalandı. Ekşiden şu senin kameramın heykillesin. Şunu ötükettirdim. Benim ayıştan evle koyatılam kaynatadım. Ayıştan. Var kaynatadım. Şunu veriyor şalaytatılam. Ben bir zirekildeydi. Dermen ölgönce ölsem tuyak kaldım ben dedi. Oşo tuyak atadan algan tuyakta oşona tilegin bergenini şuna oşo çoң atağımda tilegin orundattım. Senda oşo jakşı el jurt baratışlar çoğuldu. Katalayın dep uşul atağın artınan uşul yol bulantı gimdin balası, Kurmandın nevresi, Dermenbek'in balası olup Şunçay ellerge anıvatasını sevdim. Allah Teala jakşı, daim şu zamandan başlayıp jakşı adaştırıp oyluğun olmasını dilegen işlerin işbaşı daim el altında zoğulungudan da büyük olduruyor gayrı. Aytkanыңыз gelsin. Haket öyle koyalım. Orada dedi. Aleme, Rabbime, Merhamet, Armanbek de biz 10 yıl buna doktorunturat birge okumamız mektepte. Birge жүргөнбүз. Andan keyin men üylöndüm, Tigi Darman Bey üylöndü, oşta tekstilde işlep yapıyoruz. Apağımдағы menin gelinçeğimde işlep birge жүрдük, birde durduk. Darman Bek degen eldin ulu olgan uağında. Darmanды bardığı bilek, buna ılдый kız onu ayrıkça. Koroyçu menen Bek kutlaşmanlar. Oşol atanın ruhun sen razı kılıp oturasın bugünkü günü. Oşo ataң daima seni koldup, tayap жүрөсүн, ataڭa daima Kur'an okup, ataның nemesin şunday azdekler жүрөбөр. Sen dağı şu özüңün maksatың бар, tilең бар, dağı maksatlarına jet, tileklerine jet, köpçülük eldin batası sağa değilsin, önü öz, akar şakar bolup köböy, ululardı sıyla, küçüklerden sıy gör, mınандай tuğandarың бар eken жарқылдап batığı gel. Bir atanın baldarınday olup, mınantip bugünkü jakşını kayım var ekenin üstünde oturabız. Aytarım daima aman bol, kayırda жүрсем dağı tileğine mılay jetkilsin. Çüş suranız. Bir söz janakı neme kılganda kıstarıp ketedi. Bir söz aytıldı. Biz şu Bişkekten ketip attık. Abi. Hayır emek, abicim şu maksat bolup çayxanada çay içip otursak. Allah'tan bir bala joluğu kaldı. Joluğundan qayerdesin öyle kalgana Karagılcadan olabız dedi. Karagılcanın gayrı uşunday da olsa. Benim dedi Ramalık Dermen degen dostum var dedi. Oşonda men oşo surap kalıp şuna yerde dostlarımdan alır. Oşo malda orup atkan malda çeyin oşo жүргөндөр келсе керек. Өттө намыскөй, өттө чынчыл, бирөө жалган сүйлөгөндү жаман көргөн. Bir iki dosun halk süylesinde basakalı böyle vurçele. Vurçele de basakalı vurganın görgönüm men şunday dostlarım var deyip жүрse sen mena kalp aytып atasın benim gözümce de. Yani men kalp aytsam maksat bu türdü. Ana men nakam ele dese bayakıl beşere gayra gelip bizden oşo dermen dosun barındaşı olsun dep şunu esmen ketpeydi dedim. Şunu men aytam dep ayttım aytpadım sizlerge. Darman degenler bar balvan bolat eken onda. Oo, Tuğray. Darman şulardan bardığı. Öyle var da sonda. Yağı var mı? Assalamu alaikum. Ağay geldi ağay. Gelin ağay. Bir atama koydum şu yok. Onu çıkart. Çıkart şey bu ya. Abi ağayız dermene koydum. Yaxşı ben sorumuz yaxşı. Geçe geldi. Geçen de koşup geliverdim. Bu da ap gelez bunu da kan öke. Kan öke. Ya kan öke.
En son. En son. Sarılar aylap gördüm. Жақсы oldu. Tanıganlarının bardı. Жақсы. Азамат. Атаның oğlu деген ушундай. Айта берейин бе? Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Байрамбек энем. Мынакей биздин Кыргыздын улум барыткан салттарынын эң бир туу чокусу бул. Ошо балалык салтына кулкуна туура келген баардык ырым-жырымдардын баардыгын өткөрүү атам замандан бери келе жаткан салт. Вот ошону кармап Майрамбек сен ушул Дарманбек энебиздин тукуму катары, абабыздын тукуму катары жалпы эле ошол жети уруу жайлаган биздин Сарбулак ырыгын калли колхоз деп коюшат. Ошонун бири-бирине болгон мындай бир жакшы мамилелер улап ушул Бишкекте Кыргызстандын борборунда уулдарына баталып берейин дегени бул сен акылдуу, бул сен көргөзгөн, бул сен ошо ата салтын уланткан эң чоң аракетик. Ошондой балдарыбыз менен, ошондой кыздарыбыз менен сыймыктанабыз. Эми мамлекет деген эмнеден куралат? Мамлекет деген биринчи кезекте эң күчтүү үй бүлөдөн куралат. Мамлекет деген биринчи кезекте ошол үй бүлөнүн салтынан куралат, уруу тууганчылыктан куралат. Ар кандай сөздөрдү айтып жүрөбүз эми уруулар андай болуп кетип атабыз жок. Көтөрүшүбүз керек. Булардан барып анан улут жаралат. Улуттун эң чоң башкаргыч күчү өлкө, мамлекет. Ошондуктан мен сага биринчи кезекте үй бүлөңө чын денсаулык каалайм. Ошо кулманабамын. Дарманбекте баардык ошол улуттар сени колдосун. Өзүңдөн агар, өзүңдөн күбөр, өзүңдөн көбөй. Биз сени менен сыймыктанабыз. Жарасул Айшатаң ал кече мага чалды. Эле Москвага срочный Жарасынбы? Жапар Москвага жөнөтүлдү. Келгенде өзүм жолугам. Ал өкмөт чырында бирге чоңоюшкан, сөгүшүп чоңоюшкан, өлүшүп чоңоюшкан деген достор. Баалы билет. Ошон үчүн биз аван катары чоң аталарын көрүп калган, чоңдап калган катары силердин абдан күчтүү кубаттуу ошон үчүн дагы бир жолу куттуктайм. Баардыгыңыздарды туугандар, чын жүрөктөн куттуктайм. Ишибиз ийгиликтүү болсун, арышыбыз арый берсин, өлкөбүз өсө берсин, Майрамбектин да дайыма жакшылыктар болсун. Жапарды сүйлөткүлө. Ben Muştaş'a. Muştaş'a söz veriyorsun. Bilemiyoruz. Benim klastaşım. Ne demek? Bulaşları. Yeğenim. Ben solukta ol, deneyim söyle. Ben ne demek? Bakın. O tagınan bulat bu nerse. Unuttum. Kendiğinden bulat. Niye gizgisi? Sen ata buvaların el çoğult, oy verip, hatalık yürgönene. Şu bunday al kelgende bulaş kılgan, şu sen çoğun atan, şu cerlik emellerdi bilep kelgen. Sen de oşolardı bir çalımını tartıp, şimdi el çoğultup, örüğünü çoğultup, top verip, alanına patan verip atkan, bu çoğun sen. Havaların aytkandayle biz de biz maqtanabız, mana menin jeğenim toy verip atat, top verip atat. Her bir nerse ulularga siler emip al kılasınlar. Betine tutkan bayrak. Bayrak bol jürör, biyik bol, pasip bol. Ben soğulunar bolsun, bala çakanın nomurun versin. El adamı ol jürör. Ne demek? Zavamıymış o. Ben soğukta olsun, bala çakasının oynayıp yamanlık görbe, jakşılık. Жақсы өссүн. Halka verdik. Жоқ, birden басқа да лезде. Так, Нурбек Кулаштан Ақтылды жаз. Башқа кім?
Kuday'dın kulağı suyunsun. Qayerda olsa da bizdin baldardın emin. Jaşo'dağı hazırkı zamanga jaraşa altın çıkarıp baldardın janağı talantlarını görsetip tanıtıp Kırgızstan'da. Sarıbulak'ta Kalilindik degen Banglazaga jetkir otasınlar çoğun rahmat. Uyumdu bolgula, başına raman borlar bütün bolsunlar daim. Ayerde olsunlar dağı, bay ördöktün özü kökte olsa hem gözü çölde degende bizdin Sarıbulak'tı, yengsep Sarıbulak'tın altın danızasını çıkarıp jiresiniz. Ar daim şunday jasattan ayrı versin Kudayım. Aman bolgula. Ayerde olsanlar da birge bolgula, bar bolgula, bay bolgula, ıntımak bolgula. Intımak var, cebeniz var deyekler. Mına şunca baş biriktirip, mehreke ötürüp, şunca saltanatta çakırıp, alış çakından gelip, geltirip, biriktirip, dağı da olsa ulaçın uzartıp, Karagulcalık, onun için Sarıbulaklıklardı. İntimaka çakırıp atkamına, toyot görüp atkan balayam şu vaktılı olsun, ömürlü olsun, şayaşuluyuz, özünden ağarıp göğüp, aldayım şu eldin oğuzunda, eldin gereğine çarıgan çıkan çigitlerden katarında olsun. Rahmat. Biz bu Bayram Bek'ten atasının dostu olacak. Atası hem gördüğümde dörtbettem. Anasına toy verip atıp dur, bugün oşağa çıkıp geldik. Atardık bayıldan. Esen olsun, maksat dileğine jetsin. Şunu uyuşturucular, anamına bizim canımızda duran, bizim oroyç tuğanlar, kellin tuğanları. Bugün şu merakatı tutacak besini. Rahmatlı Zavşın, eldin Katarında. Birinciden Allah Teala'ya çeksin maktanı, şükürler olsun. Şu Allah Teala mutlu olsun Bayram Bekli dağı, ata eneleri vardır, esen olsun, bala çakası önü ötsün, faydalı ucuğun bilimde versin. Oyunumuz tünç ötsün, ardayım, Kuday'ın kulağında oynanır, rahmat olsun. Rahmat, eğnekli tünç ötsün, şu balağa dağı, şu niyetine jettin, şunca yerde 4 kişini çakırıp çay veriş kıynadım, şunca kişini çakırıp çay verip otkanlığı razı olsun. Şu hafta dağı çağırıp şu. Stadionda bir жақсы күн болып тұрады. Жаратқанның жақсы күнінде кездесіп тұрамыз. Анткені спорт өмір бұлағы. Мынау спорт денсаулықтың бұлағы болғаннан кейін әрбір адам денсаулықты ушу спортпенен шыңдап жатқаны бізді қуандырып тұрады. Кыргызстанда азыркы учурда көптөн бери ойлонуп жүргөн спорт ойгондук десек болот. Анткени жергеңде кандай иш болсо жетекчинин жакшысы деп мына биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич спортко абдан көңүл берип турган учуру. Мына баарыбыз көрүп атабыз жаңылыктардан. Спорт адамды ынтымакка, эң башкысы достукка. Бул ынтымактын символу ушул спорт. Дүйнөдө көрүп турабыз. Тааныбаган өлкөлөрдө бири-бирибиз менен ынтымакты күчөтүп атат. Ал эмес ушул Кыргыз жергесинде айылма-айыл болуп, өзүбүздүн Каракулча районунда мына бүгүн Сарыбулак өрөөнүндө өтө чоң майрам болуп турат. Мына ушул көпчүлүктүн элдин ынтымагын чыңдап биздин мына балдарыбыз Darman ulu bugün işte Sarıbulak örüğünde tuğanlar birbirine övök olsun, birbirine jölök olsun. Sport birbirine tanışsın. Bağırız birbirinin baltarımız. Bassak jolumuz bir, katlasak toyumuz bir. Köpten beri görüşmeye kaldık deyip şu ıntımaktın toyunu ötkörüp atkanı bizdin Kırgız komşuluğunda, Kızgır sportunda birinde şu bizdin ayrı emez, bu barda Kırgız örüğündeki tuğanlarga bu sava. Antkeni bu jol, bunda joldu görsetip başlap atkan bizdin o şu asıl oğlumuzga biz iyiliklerdi kalır. Antkeni buna bu namız degen dağ bir жақсы нәрсе бар. Айылда bir-birine жөнеле айылда уақытты тек кетірмей, жөнеле bir нәрсеге қоратпай, bir-birine көптен бері көрішпей сағырышып қалғандарды, жолын іздеп жүргендерге бүгінде ең жақсы учур болды. Асты Россиядан бері келішіп, көптен бері көрішпеген туғандарымыз bir-birine сырдашып, сыйлашып, құшақташып көрінішіп тұрғаны менің жүрегімді толқындатты.
Antkeni uşul sporttu güllötkön uş baltarımızga bakıt versin, tağday versin, yedi yüzüge ıntımak bolsun, jeri görse tınçlık bolsun, şu bizsin savanımız tınç bolsun, örkünde össün, bu sport yaşasın, şu Sarıbulak öröndögü tuğandarma iyigilik yıl uçtusu olsun. Rahmet. Neler var, oşalar çok. Ana neyim bunu alacaklar? Şabı, selam başta edip bir söz lan. Ana git. Ana ne buna birinci atkırıtları Mayrambe göz tosuyla sana tuğanları var. Oşalar bütke tosuyla oşalar değil mi? Gönül buramızda. Gel Mayrambe. Mayrambe gel. Assalamu alaikum. Hurmatlı menin tuğanlarım, ayındaşlarım, hoş gelipsizler. Şu menin şu köp yıldan beri niyetim var ile şu yeni yurtuma, Ayşe atamlarga, tuğan uruguma, şu yeni yurtuma şu top verip, pat alıp, Kuda kalasa şu yiyinçara verim, atamda, aşındağı verem, hazır şu hoş geldinizler Ayşe atamlar, tuğan uruglarına, Avrupa'dan gelgen konuklar, Rusya'dan gelgen tuğanlar, bağırdığınızlar, hoş geldinizler. Sizler de tazim, Ayşe'danlar, bağırdığınızlar. Rahmat, ıkınaka gelin. Cezda, asıl cezda, kanıyaka. Bali, Jolduay. Attıras, cezda. Keldi çaldı. Caklu, Altınbek, Samid'in karı. Bak burada da ışına kadar başlayız, aksakalımız. Getirin. Hurmatlı Burun bu kendi kalkozunun müdahale etmende yaşaçıları. Hazırki Sarıbulak aile. Kılıngan asın tostoy tuturumu istersin de. Ne diyeceğim? Buna usul ülkem jakşı niyet kılıp mareke öğreyle öter. Usul mareke kuş gelipsizler. Marekeni jakşı tırınç ötközürsek tüyünüz bizde. Intibakçılıkla birlikte. Yani usul reyli takdir. Şu oyundu jakşı tırınç ötközüp bersizler tüyünüz osamdı. Anı sığarınday atam ölse dağı atamı görgön ölmesinde buna Ayşekeler özgelmetet rahmat çoğun. Sizlerge ayıldan gelmetet bayram ektin Ayşetalары Kağaz yoktu. Rahmat gelgenizlerge şu oyunu tüç ıntımaqçılıkta ötközüperinizler. Hurmatlı жерdeşler, yeniler, ağalar, tuğanlar. Uşul dinimin Mayambek'in ötkörüldüğün toğuna, herkesine kuş gelipsizler. Gelgenizlerge çoğun rahmat. Mayambek dinim aynan kıday, kuş kanatымен ötüp buyruğumenen konuttu. Mana şunca tuğan uruğum, Ayşe'lerin bazıları seni seylap, vatanı seylap, şu yerge gelişkenine ayağa kuvanışta olsun. Toyum yaxşı ötsün, unumun ömürü uzun bolsun, vakti talaylı olsun. Özüm oylağında akıl eskü, yeni jerimin gereğini jaragan uğurlarım olsun. İyi şu toyum menen çin yüreğimin kutluqtay, daim şu jakşılıkların üstünde jürüler ömür uzun bolsun. Sizlerge de çoğun rahmat doğanlar, gelgeni yerge. Söz kanıyaka.
Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу менин инелерим Шабдан, айланайын Майрамбек, Курман экенин ичинде көрүп, ал кишинин чайын ичип, акылын угуп, насаатын, ал киши абдан тамашакөй киши болчу, анын сөздөрүн угуп, ошон чоңойгон муундун өкүлү болуп эсептенем, мен ыкынекалардан кийин эле өзү бүгүнкү жасап аткан, уюштуруп аткан иштериңердин өзү кылымдык салтка туура келген шарты бар. Анткени ата бабаларыбыз илгери башка кээ бир элдерге окшоп жоголуп кетпей, өзүнүн салтын, тилин, дилин, философиясын жана башкаларын ыйык сактап, бири-бири менен бириктикте болуп келгендиги менен айырмаланат. Ошон үчүн мынакей өзүнчө этнос болуп, өзүнчө түтүн булатып мамлекет болуп отургандын негизги себептеринин бири Майрамбек мына сен жасап аткан тойдун ошол той ошонун бир атрибутикасы катары кабыл алыныш керек. Ошон үчүн сен чоң элди кылып атасың, атанын баласы экенсиң. Дарманбек менен мен бир тууган жарасым деген иним экөө чоң окушкан, чоң оюшкан. Ушулардын баардыгы өзүнүн каада салтын бузбай, андан сырткары көбөйтүп, жабыртып, көбөйтүп, ушул ишти жасап коюп, балдарыма баталайын, мындай бир оюн зоокторду уюштурайын деп келгенин өзү бул абдан чоң акылдуу жигит болуп өсүп келаткан. Биз ал ошого кубанабыз. Өзүңдүн биндигиңди өзүң кесип, өзүң бутуңа туруп, ушундай катаал, каар замандар болду 90-жылдары. Отошуларга карабай мынтип элдин арасынан суурулуп чыгып атканын бул жалпы эле биздин ушул Сарыбулак өрөөнүнүн мурун Калин колхоз деп коет элек. Азыр эми Рыспай Абдыкадыров атындагы айыл округу болуп турат. Ушулардын баардыгы биздин чоң олжобуз. Ошонун эң алдыңкы ушул инсандарына болуп турганына мен чын айтсам ушул жүрөгүм кубанып, сүйүнүп, канча иштер болду. Эки пара лекциям бар эле, аны да таштап коюп келдим. Анткени бул ыйык биздин каада салтыбыз. Биз улуу элдин урпагыбыз. Биз ошол өрөөндө жети уруу деп коет. Вот ошонун баарын бириктирген чоң каада салтыбыз бар. Ошон үчүн мына көрүп билип атасыздар, ошо Калин өрөөнүнөн дейли, азыр эми Рыспай Абдыкадыров өрөөнүнөн, Сарыбулак дейли укмуш кадрлар чыгып атат. Айрыкча колонкасын тоспой туруңуздар. 2000-жылдан бери бизнесмендер чыгып атышат, мугалимдер чыгып атышат, өнөрпоздор чыгып атышат биздин өрөөндөн. Ушулардын баардыгы биздин элдин ризкысы. Ошон үчүн сенин бүгүнкү жасап аткан ишиң, Майрамбек жасап аткан ишиңер дагы бир жолу бизге шык берип атат аксакалдарга. Биздин демек аркабызда тарых уланып аткан турбайбы деп. Ошол Курман абабыз, Дарманбек инибиз, алар өздөрүнүн рухтары менен силерди колдоп турушун. Арышыңар аруу берсин, уулдарыңдын, балдарыңдын өмүрү узун болсун Майрамбек. Өзүң дагы ушинтип эл арасында жаркындап, жакшы ак тойлорду өткөрүп жүрө. Рахмат сага. Абдрашака. Урматтуу жалпы Калиндик туугандар, бүгүнкү биздин балабыздын баракесине кош келипсиңер. Дайым ушундай маракелердин үстүндө болгула. Жакшылык болсун, тынчылык болсун, ден соолугуңар чың болсун, баарыңар ушундай чогуу болгула, ынтымак болгула. Каныбек айтмакчы, бул биздин салтыбыз. Биз милдетибиз деп атуулдун. Эми Майрамбек балабыз ушинтип баласына бата алып берейин деп ушул силерди чогултуп отурат. Бул жерге спорт сүйүүчүлөр, күчтүүлөр, таланттуулар келдиңер, күчүңөрдү аябагыла, кашыктарыңар калгычаң ушул бирибизге жетели деп армашкыла. Ошо Майрамбектин талдаштын өмүрлөрүн берсин, бактыларын берсин, ошо баласынын өмүрүн берсин, бактысын берсин, бала чакаларына, кыздарына бүт ошо жакшы күндөрдү Алла Таала насып буйрусун. Бүгүнкү мааракени урушпай, талашпай, ынтымакта жаш өткөрүп алалы. Кош жакшылык болсун. Асылбек сөзбөдө. Ассаламу алейкум, урматтуу Калиндик туугандар, Бишкектик туугандар. Биз өзүңүздөр билесиңер, Калинден келдик. Ошо жээнибиздин ушул маракесине. Эмне дейбиз? Бүгүнкү Майрамбек Иланкатен рахмат, сен ушунча тууган уруму Калин өрөөнү боюнча чогултуп белгилеп атасың. Уулуңун өмүрү болсун,
Niyetligen tilegen versin. Ömürlü ol. Bala çıkan bir alganından teң qarab yaxşı olsun. Ranjanaka. Hurmatlı Muzdaqı Kalini Kalkozunun Adırkı Sarıbulaq Yolgosa Rıspa Kadırız bol şunda atı özgürgen aile okuluktan gelgen tuğanlar hoş sizler demekmin. Buna bugün ben aytayın desem buna Şabdandın atası, Altınbek'in atası, benim jeğenim Meryemek'in çoğun atası, benim atamın bir tuğan jeğeni olur. Bu Şabdan Ökoz, Tokoyçu olup, İzger'den tağa jeğen olup, Zöngüloş bol işlep çoğu yüzdük. Atası o sözünde çoğun atası, Kurban Aksakal, Göp men kolduğumda yüzdü, jayda oçıksa da başka da olsa Tokoy'da. Emin buna şu kişinin nevresi, buna Derman degen bizim jeğeniyiz. Bir şey biyoloğu olup, yaş kesimden ötüp ketip, Meryembek 9 aylık bir şey zaten. Men karındaşımın işinde olandı. Ama şu bala jetilip, ösüp, tağaları men çok olup, Rusya'da bir 15-20 ay ötülüp, biznes başlap, bu жерге gelip, Kırgızстан'a gelip, özü Rusya'nın kireceğini olsar, değil mi? Deyin, buna eldi çoğultup, oğluna, balasına, ulaqtığınız bir el degen oyu oldu. Bırak ulaq degen hem janakında Kırgız'ın oyunu olgan menen jegerinden mындай оорураак болуп кеткен. Анан волейбол эми бул биздин убакта бүт волейболго берилип бизде көп ойнойт волейбол. Аябай чоң волейболчулар чыккан. Эми азырында жаштар акыркы мезгилде унутуп калды да, эми ушул жаштар да жакшы башталат. Мына Meryembek балаң элди чогултуп, тага журтуңду, тууган уруңду, ата журтуңду, досторуңду Әшті дайымыз бүгін топтып, көптен бері көрісіп қалғандар, мына бір-бірін көрісіп, аябай сағынышып қалғандар, сағынысын жазып отырышады. Ошон үчүн сен үчүн жакшы мәрекени баштадың. Бүгүн туугандар ата журтуңа дагы, тага журтуңа дагы эч жакка тартпай, калыс күчтүү спорттошуна болот. Күчтүүсү жеңип чыгып, ошол баш мәрекени алсын. Ата менен элге öğrettik, жамты менен жерге öğret. Ошол пата дөрөсүн балам бактылуу өзүңдө басып өткөн чоң бизнесмен. Булаш коомунун башчысы мына. Assalamu alaikum, hurmatly konoктор. Хуш келипсиздер. Бүгүнкү Meryembek өзү ниетинде эле ушул баласына. Ошол ниет аткарып бүгүн жакшы мааракеси өткөрүп атат. Эми той жакшы өтсүн, тынч өтсүн. Анан ден соолукка ушул балага батасы тийсин, жакшылык болсун. Анан биздин булаштын коомунун атынан ушуна белегибиз бар кичине. Алалга байрамы, анан дагы 10 000 сом акчабыз бар. Ошол берип туралы. Meryembek кайсылары? Атыңарды айтпай, каалаганыңарды айтсын. Assalamu alaikum. Dövüş aytkanda Sarыбулактын кулундары. Мына ушу Sarыбулактын элинин баарын башын бириктирип, ниет кылып жүргөн ниети бүгүнкү күнгө туш болуп, биздин аяшуулубуз Meryembek ушунча салтанат өткөрүп атат. Meryembek той майрек болсун. Ойлогон ой тилектериңи Кудайым берсин. Мына чыныгы Dermanbek биз менен окуган эле. Баягы Кыргызда жакшы сөз бар, атам өлсө өлсүн, атамдын көргөн өлбөсүн дегенде бизде ягына буга чейин таанышпай билишпей жүргөнбүз. Мындан бери гана биз дагы сени ушу Dermanbek'tin катарында эсептейбиз. Балам өмүрүң узун болсун. Алда койгон максат тилеги Кудайым берсин. Үй бүлөң менен бактылуу бол, тууган уруң менен, тага журтуң менен, эли журтуң менен аман бол. Бул сенин алдыга койгон максат тилектериңдин башталышы болсун. Мындай мааракеден чоң мааракелерди өткөр. Чоң той бер балам. Ушу той берип аткан балаң элдин уулу болуп чоңойсун. Эл керегине жараган чыган жигит болсун, кыргыз элинин керегине жараган. Бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Şu eli jurtun менен esen bol bolam. Mına maraket tinç ötsün. Assalamu alaikum. Meryembek. Jeğenim, ayaşoğlum. Bayramlarday жүрөр daima. Balağın ömrün versin, dep soğluğun versin. Mına şu bugün sportla katışıp atkanday uğullardan bolsun. Bugünkü maraket tinç ötsün.
Assalamu alaikum. Bardığınızda kalmış tuğanda görgönünüzde suyunuz. Bayramбек, işine gelip olsun, yübülöңde tinçilik olsun. Men Darman'dın 1. klassdan internatda oqumuz ekebиz. Andan keyin masperotda tutganmiz. Çok bitken en yakın klassdaşım menmin. Mına Kanibek Ayşekem den arkasından biz internatda okup, bizde bir okunup var, bizde okup o yerden atistat bergen agayımız. Rahmat, işine gelip olsun, den soluğun olsun, yübülöңde tinçilik olsun. Bala bakılan günü üçün görkem. Oğlum, seni mene sipaktan jüre öyle. Bayramбек, şumral mayreken tüntürsün, rahmat sağa. Sen atanın urpağın ulap, balang da sen de ölüyorsun. Nerede mayreken tüntürsün, vaktılı ol. Sine beleğiniz var. Ramzan'dın tağası Kanat Mavlid'in evi. Ramzan'dın tağası. Assalamu alaikum. Bayramбек oğlum, şu elde patalayın degen niyetin var ki şu niyetiniz. Bana bakarım bana tinç boğalık. Ömrünüzün olsun, cesolun olsun. Eldin bergen pataları sana kavul olsun. Toylar boluyor. Assalamu alaikum. Hurmatlı kalbimiz tuğanlar. Barыңızlar бүгүнкү маrekeye hoş gelipsizler. Бүгүнкү маrekенин ээси birinci şu Bayramбек Ayşeулуубуз atasına Kur'an okutup, balasına bata alayın dep niyet kılgan eken, şu niyetine jetip mына жаркылдаган май айында отурабыз. Баарыбыздын батабыз ошол жигитке, жигиттин уулуна, тууган уругуна Аллахтын ыраазысын. Ошо Марекен Байрамбек жакшынакай өтсүн, элдин батасы тийсин, өнү өз тилеген тилегине, ойлогон оюңа жет. Дайыма элдин уулу болуп жүрө. Assalamu alaikum бүгүнкү Маrekенин коноктору. Bayramбек өткөргөн Маrekеге кош келипсиз. Bayramбек тоюң тойлонсуң, Кут болсун. Элдин батасы тийси балаңа. Балаң өмүрү узун болсун. Кыргыздын чыган жигиттерине болсун. Мына жерде оюнчулар баарыңыздар ошо ынтымак менен ойноп, оюнду жакшы өткөрүп берсеңиздер, Байрамбек эмес. Анча белегиңиз бар да, ошону алып коюшат этиңиздер. Bayramбек şu ömür uzun olsun, geleceğin olsun, Kırgız'ın jakşı yaşlarından olsun, aldığımız yaşlarım olsun. Boyumuzda olgan öğresin ya. Assalamu alaikum. Bugün şu toydun gelgen elcik. Şu bugün Bayramбек ukabız toy verip atıptır. Balasını şu yerge jakşı pata verip, jakşı niyet menen geldingizler. Anan bir aytıp keteyim nerede biz uşunday koysak bolup, gadis sesek bolup, bizden şu dünyalык чемпион Kanibek Akay gelip süylep oturat. Bayramбектин balası da uşunday bizdin Kanibek Akayday bolup kötörülsün ha. Ana sizlerden suraныч, судья өзүбүздөн деп бар жогу ызычуу салбай, өзүбүздүн акаларыбызды, укаларыбызды, судьяларды сыйлап, жакшылап ойноп, ызычуу чыгарбай кетели балдар. Sizlerden suraныч. Aksakallar bir Kur'an okup koyalım. Kana gelişazı, kana gelişazı. Gelişazı bir Kur'an okup koyalım. Assalamu alaikum бүгүнкү келген, Маrekeye келген уруктугандар. Бүгүн Bayramбектин эң бир аталык күнү болуп аткандарынын ушунчалык ойлогон ойло жетип бүгүнкү күнү уруктугандардын баары келип отурасыңар. Рахмат Bayramбек. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين Okulan ulu Kur'an ayatlarından payda olgun soğuktardı Darmanbek Avan'ın ruhuna bağışladık. Ya Rabbi ahiretin abat kılıp jatkan jerin jaylı artan hayırlı kılıp buna arkasından kılınıvatkan kayrımdoluklar, hayri ihsan, yaxşılıklar buna şol ıntımakçılık için uyuşturuluvatkan şol işçaralardan payda olgun soğuktardı dağı Ya Rabbi şol Darmanbek Avan'ın ruhuna jetkirgin. Jana okulan ulu Kur'an'dan payda olgan soğuktardı şol jada alakan jayı oturgan жалпыбыздан дуа үмүттө жаткан өткөн ата бабалар жакын урук туугандарыбыздын да рухтарына жеткирген я раббил аламин. Аллахым окулган Кур'андын береке касиети шарафаттары менен Аллахым мына ушул ийгиликти ынтымакчылык менен аягына чыгарууну өзүң насип кылгын. Жана я раббил аламин ушунча элдин башын бириктирип ушул баласына Ramzanға бата дуа алып, бала чакаларына, кыздарына бата дуа алам деп, мынакей Майрамбек уюштуруп отурат. Алла Таала ушул кылган жакшылыктарымды Алла кабыл кылган болсун. Бул албетте бул жыйын ушундай бири-бирибиз менен таанышуу, учурашууга себеп болуп, жана ошондой эле ынтымакташып, урматташууга себеп боло турган бир оюн жыйындардан болууну Алла Таалам өзү насип кылган болсун. Алла Субханаху ва Таала Майрамбек иштериңе ийгилик берип, daima жолдорумду ачык кылып, ушундай бир эли журтка, мамлекетке, жакшылыкка, ыйманга кызмат кылууну Алла Таалам өзү насип кылган болсун. Ана бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, ушул Рамзанга бата дуа алып атасыз. Алла Субханаху ва Таала Рамзандын да жана ал Рамзандын бир туугандар кыздарыңыздын да бардыгынын келечектери кең кылып, бактылуу, таалайлуу болууну Алла Таалам өзү насип кылсын. Albatta ушунча адамдар, жогору жакта аксакалдар, айшатаңдар бардыгы бата дуасын берди. Кудай буйрса, ушул баталар тийип, көптөгөн ийгиликтер, жакшылыктар болуусун Алла Таалам насип кылсын. Майрамбек үй бүлөгүңдө дайыма ийгилик болсун. Тууган урук менен, эли журтуң менен аманчылыкта, ийгиликте болууну насип кылган болсун. Амин. Аллаху. Жанжарбек сен сөйлей аласың. Комшылық айтыңдар, бұл жазылысың бата. Бұл іші бар кішіне. Так, екінші полияға. Қара. Тоқтат қылай. Тоқтат қылай. Тоқтат қылай. Oldu başla yerine soyundu başla. Nenelerin, urganların jakşılığı.
Açıkası tinç olsun. Oyun tinç ötkesin ha. Ayıldan geldi, Rusya'dan gelişti, ayağıma geldi, hıp geldi. Calbek'le Arslan, Rusya'dan gelişti onlar. Onalar Oş'tan geldi, Ayıldan geldik. Yaxşı tinç ötkesin kalganlar, Filipovlar. Rahmat şu bola. Ya bu şu. Medes Nuruk geldi o. Bizden Ahmet'e. Elimizde katta oyun bol attı şu oyun. Yaxşı ötmesin oşa. Şu olmaz durmak. Sportsmenlerge iyi kalayız oşa. Yaxşılar olsun ha. Evet, oyunlarda ne var? Şuncadan başın biriktirip korup direktin çözsün. Maksatları kavul olsun. Nambek, nereye çıkıyor? Şu bana koşunca başım biriktirip korup tam bana bırakmak. Alsan atarttıkları buna bizim sonuklarız ki. Direkt sonu sen. Öyle toyuğlan versin. El ayağı göz kızıktırsın. Piçaman ötsün. Oscar gel. Akşam anesini ötkörü oldu. Köpten beri çok bağlı. Bölmegen akar ülkeler. Ulan bizim Torayçı Koğumunun toragası söylep koysun. Oscar gel. Orta ol. Ya tutmayı çağırma. Var. Alo. Valla bugün yel batmaydı. Çok yaxşı dengelde ha. To'yat. Meyram ete çok rahmat. Bunday top. Жалғыз адамның атына мындай деңгелде өтелегеле бірінші жолы болып атады. Айылдағылар албай ертір. Хотя бы ертеге жолы үші болып, ол жақта топ. Ол жақта да чоң Майрам ошоға қарабастан келішіпті. Майрамбекке чоң рахмат. Іштеріне игілік тапқанын баракасын берсін. Ушундай чыган жигиттерибиз көп бола берсин олду. Oyundu жақсы. Topta ayıldı tamamla falan. Ayıldı mı? Vallahi ayıldı. Hakkı. Öyle plus Yaxşı çapqanlar var. Bu vaxtında qanday kirdi, qulay verəsən. Thank you.
Vakit kalmamadım. Vakit kalmamadım. Size. Hey! Yüce beni talaşıyor. Vakit kalmamadım. Taran, dördüncü boyağa gelsin, dördüncü yok. Taran. Taran geldim. Vakit kalmamadı. Sizlerle geçmeyin. Yaxşı, yaxşı. Adlet, udar menen öttü. Hadi, spokojno geldi. Hey! Ya üstüden vurdu. Oğlum.
rahmatullohi barakatuh. Mına bugün inşallah Bayram Ökam niyet kılıp жүрді көп жылдан beri. Ушул уулума, кыздарыма элден bir пата алып, bir элдерди топтоп, айылдашып туугандарым bir олардын патасын алып bir оюн уюштуруп берейин, спорт мындай волейбол уюштуруп берейин дедилер. Иншалла бүгүн ошол эмесе жетип отурат. Bayram Ökam Allah'ım kabul kılgan bolsun, şu жақсы dualarda. Uğul kızların ömür uzun bolsun, ardayım sizler menен bolsun. Elibizge, jeribizge din İslamga kızmat kılgan, biz simtangan, alım, qarı, hafizlardan bolsun. Ramazan uğuluma ömründe Allah'ım baraka versin. Biz simtangan solik yaşardan bolsun. Taza ökümür baktlı olup, desi olup, tapkanar halaldan bolsun. Şu жүрөгүңдүн түкүлүнө кандай жакшылыктар болсо Аллахым кабыл кылган болсун кам, Şu элдин патасын алып жүрөбүр кам. Allah razı olsun. Şu жақсылықтар болсын. Келсін, сіздер біріңізді тап қойыңыз. Емеге түшкенде болдық па? Сүрөпке түшкенде болдық. Мұны монтаждайды да, бұны монтаждайсың, а? Ассалаумағалейкум, урматтуу бүгүн алыстан. Ассалаумағалейкум, урматтуу алыстан жакындан келген Байрамбектин туугандары, мына айылдан келди, туугандары, шаарда достору, biz koşulan ağaları, inileri bugün de ayağa жақсы niyet menен gelip mына Bayram Ökükazdagın Ramazan balasına şu elden bat alıp bereyин, şu men balam da şu elde olup sportsmen bolsun, Kırgız'ın jelegin biyi көтөргөн, dаңктуу, нарттуу жигиттерден болsun деп мына жақсы niyet menен келинчек өкө жақсы элге чай берип, топ уюштуруп, мына аябай жақсы таймаштар болуп атат, азыр көрүп көбө болдук. Чындыгында аябай жақсы эмелер болуп атат. Kudayım bursa Bayram şu balanda Kudayım bursa жалпы Kırgız elinde kızmat kılgan, Kırgız elinde attın kaçkasında tanılgan, Kırgız'ın jelegin büyük көтөргөн жигиттер болушуна biz tilekteşmiz. Oşonu tapkan sen menen gelin bala ömürüңөргө Allah'ım bereke bersin, oğlu eç kaçan. Daim oşuntip жақсылыктарда кадырлуу, барктуу болуп şu жүрөрүңөргө мен tilekteşmiz. En soğuk оорубагыла, тойлоруңар той болгонсун, дайыма жақсылыктар болсун.
bak oyna. Молод, хорош, молодцы. Bana dövmüşsen böyle olur. Bol oynayalım, oynamayın. Kalağında sokmayın. Geldi. Ya nerede bir top çok bulmadan bakalım. Kimde olsa bir top olsun. Bir top çok bulmadan bir koysunlar. Başından başlamayız. Geldi blok. Молодец. Bol durat ançamça. Давай oynayalım. Atlet kıl. Ning durayınlar atlet kıldılar. Atlet. Atlet iyi. Adamınız olacak durmayacak. Atlet dediğim buraydı. Atlet savaş. Atlet vergile. Lapşaka verelim. Atlet şaka. Lapşaka. Sırak geldi sıraka. Gözüne. Gözüne. Suda realni. Sen de görüyorsun çok da. Давайте. Oyna ulan. Blokadan çıkmaya koyla ki içine gözlü. Gene. Lapşaka, lapşa. Sınaka ders bir görün. Lapşa. Nereye? Efekt oynarken. Yer! Lapşaka var, lapşa! Dikkatli kaldı. Hayır, bol. Allah'ında. İyi. Al. Kedo tak koy. Ya.
Armani. Şut. Şut taraf koy. Şut orada koy. Şut. Şut. Suudiya şut. Şutlu vurup koy. Şutlu vurup koy şu. Onu saydı. Ya çakında duvarsan. Vay bile. Gel artık dur. Oyna. Eski bir mikrofona bağışlıyor. Нормально. Allah'ım da soktular. Neyim lan? Lakşe! Vergiler. Kaça? Ha, normal değilsin. Soydan getirecek. Yemin ederim. Vergilerim. Kısasın bir sıra. Sıra çavayınız. Kıymet yok. Vereme. Açıldı şu an açıldı. Ver. Öttü. Geçelim.
sana. Ekiden üstten durar bile. Üstten. Kalağında çok klasik, kalağında. İki yıtırarsın. Gel oynatır böyle. Alır, iyi. Молодец, красавчик. Beri, kanday olsun da uğraşma. Böyle sorun. Bir çıl, bakayım. Vereme. Evet. Artın be. Bir balı. Direkt oldu. Lapşakına lapşak gel. Öldü. Lapşak gel. Lapşa. Pardon. Ne vurmayacak? Olmaz mı? Sağ. Ya çok değil mi böyle basmayacak? Geldi. Kamerası kendine. Çok kaçıralım şu an. Güzel. Hadi. Adam bu boş. Bravo, atır. İyi, get sana. Kim tetka? Tetka. Hep oynayıp böyle yaparlar. Yine sizlerde ümidiniz yok. Bir İki gitti, ikili kardeş. Trost. Hey. Trost mu olabilir neyle? Durmasa oynuyor ki. Diğer ya atlet mısrat et. Diğer iki geliyor. Sıra kalırsa sen Allah'ı koysun. Sol. Arka, sol. Roma, lapşa. Stop. Hurmatlı tuğanlar, rahmat, bugün
oyun yaptık. Elleri şu yeni mühendislik bana verildi. Sütle eğitim oldu. Birileri sahip yeni programları kutak ortağı. Şu bana yeni vatanı geçti. Kamyonda ben yaşlık olsun, barışlık olsun, topluluk olsun. Bir yeni durumda barışlık olsun, topluluk olsun. Elimizde. Canlı beden geri olarak, vatan geri olarak, anıtlarında, tutarımızın geri olarak. Rekabetlerine, oyuncularına, bağırmalarına, Abdurrahman Bey, spor seyirciler, Azamatlılar, kişi verdiler, kıyımlar aldılar. Azamat, uçuruklarına koğullarına, uçlarına kalsın, alganlar, ergenliğe yeni kalsın, nasıl dursun? Bunlar daha spor seyirciler, kadın köpekler oyunlar öyle. Hayalde olsun, sinirler mesafeler, kişilerine bir saygı, hatta yetkililerine koşan yaşlı günlerini Allah Teala nasip kılsın. Koşan Allah'tan kutlu olsun. Yaşlı günlerini Allah Teala nasip buyursun. Daim şimdi çoğulup, mutluluk olup, dostluğun artık kasıtlarımızda alınmayalım. Yani o programda hayvanaya girmesi, anlayın olsun gibi hikayede geçenler kullanılır. Ve hoşuma ortalarımızın hayvanaya razı olmaz, hayvanaya görüşülür. Ve bazılarının avutlarını öğretmen yaşlı, değerli öğretmenlerine falan bir ölçü hayvanaya kullandım, ölçü hayvanaya çekimine buna sarılmak, diğer kendine hoşuna öğretmen olsun, kullanılan avutlarına yaşlı bir hepsi varlığına söylüyor. Ve uğraşmak sizlerine, çok uğraşmak. Ama buna bir yolda bazılar tanrıları, sinirlenmeleri, köy spor ve güçlüsü ve uğraşmak. İyi zamanında varlığına uğraşmak. Rahmat sizlere, şu yaşından niyet geçiren, şu yeni yurtuma çay verenler, Allah'ın cümlünün nasip olarak şu Allah'ıma çeksiz makbul olsun. Sizlere rahmat, Bahadır takdir, Bahadır yakşıdır, sırttan gelgen dostlarıma, konuklarıma, Bahadır'dan rahmat sizlere. Tazim. Hurmatlı tuğanlar, Mayramek tuğanlarının Arap Uğur'a elçilik aksa tarafa eldik. Birinci Pazar'ın aksakalını anlatayım. Pazar'ın aksakalı gelin bizden. Pazar'dan bir aksakal. Sikerim ben. Evet, Pazar'ın aksakalı. Evet, bunda 5000 soğuk. Elinde boyun aksakalı. Elin aksakalı. Karavar'ın aksakalı. Kara var mı? Gel. Karavar'ın aksakalı. Gel olsun. Kızım Murat'ın aksakalı. Ayşe, kızım Murat'ın aksakalı. Toro için 3. brigadın aksakalı. Toro için 3. brigadın aksakalı. İkiş. Şaşmay Türk'ü sonra Katar gelir. Evet, 4. brigaddayken. 4. brigadın aksakalı. Abi bir tane. Sarvar'ın aksakalı.
Bayzak kim? Hazır Bayzak. Karavarı'dan Bakır'da. Karavarı Bakır. Kızılbaş'tan Adege. Yerlis. Koyucudan Kaniye. Koyucudan Kaniye. Çok şey, bu ülkede Ha kim bal? Kulaşta bakımına. Uri kulaşta bakımına. Karavarı'dan Tolan Kuançka. Ne kadar puan için? Tolan Kuançka. Aman artık geliyor. Oyuncular ne yapsa kalı. Altı bir şey girerse hadi edelim. Koşa da baş koydum. Aman karşı böyle işinde bakım bekleme sağlamaydı hoş koydum. Benim dostlarım. Sarmaya kana. Karısı. Daha mikser ne olacak varıyla? Yalanına bulaşık. Kaçlar bakım kalıyorum babana. Benim dostum oldu. Gel öyle. Gel bak gel. Bir yerden nak karımsıyor. Gel hemen. Oyun boyunca 35 metre okullarına, oyun boyunca 35 metre okullarına öyle. Hamdi var. Birer çıkartan bir olayım. Evet. Mahallede Bayram Yolları'nın dostları var. Evet. Canlı. Diğerlerine gel 5 bin sok var. Dostlarımın adı nemesi. Dostlar baba. Hayır. Böyle olasın. Zor olur ha. Uşum dostum, uşum demir geldi uşum sen böyle getir bakalımda uşum dostuma çoğu rahmet bir duamızdan dediğimizde uşum dostuma. Rahat, 35 yaştan sonra kullanıp 400 mesafe alanlar, Tazlar bir komandasında, Tazlar, kapitanlar. Ben onun birinci altına hareket ediyorum, sağlık komandanı. İkinci dört. Beni olayla 35 süreyi şaşmakla kuvveti ulaşır. 35 yaştan sonra 3. mesafe Kulaç komandası. Varsın gele. 40. Ulaş gel. Diyelim bana diyelim. Tıştık bana tıştık diyelim. Evet tıştık. Tıştık gel. Yaktan başlayalım. Gel Nurgaz'ım lan. Sürekli tart koy. Oo öyle ya. Sabir Bey, kana Sabir Bey. Birinci eğitim esnafı, Doğu Kızılkulak
Ekimin medalında da mesela çok çok kuboklar at geldi. Verdi bana, ver. Gel, verdi bana. Gel lan, birinci, ikinci. Medalları. Katak sırada gel. Birinci kim tutar? Birinci ver.
Tüygan yiğitler olmalı, belge potası avul olsun. Allarına da avul olsun. Assalamualaikum. Tuhanlar, arkadaşlar, dostlarım. Bugün koymarik oldu. Bugün Pazarcık Yaşar'da bir dansa müdürlerimiz Cangazi. Toptal'dan. Toptal kavgası. Cangazi. Tandanmaldan örmez mahniyet. Ya bunu aklet duruyor. Koy bekle. Aklet.
Assalamu alaikum. Sarbulak Baylık Kökünün turgunları, tuğanların sizlerge çoğun rahmat. Şu yaş gezegimden beri niyet kılçım şu Sarbulak Aylık Kökünü çay vereyim, şimdi top vereyim dep. Şu niyetimi Allah'ın bugün nasip olan Allah'ıma çeksiz makbuller olsun. Şunçalığına sizlerge rahmat, sizlerge tazim. Şu yaxşı, tınç, yaxşı şu oyunu betimde, sizlerge şu sapaklamda dostlarıma çoğun rahmat, dostlarıma Allah razı olsun. Hizmet kılgamda akalar, rasul akamlarda, suziyalarda 3 günden beri toy, жерге түйбей жүрсе туғандарыма, мына Эрнис досым 1 айдан бері жүреді. Эрнис досыма чоң рахмат. Рахмат, сіздерге тазим. Ассалаумағалейкум. Недейіз, шул Майрамбек досымның буга чейин болуп көрбөгөндөй биздин Сарыбулак өрөөнүндө 1-орунда чоң масштабта волейбол боюнча турнир өткөрүп берип атат. Алла разы болсун. Ne deyizsem uşul dosum tapkan özüne buyurup şunday aldıga koy maksatları ardayım işe aşıyorsun demekçimin. Biz dostları şunday Bayramбекте жана башка досторумга дос болгонубузга сыйынтыктанабыз. Досумдун бүгүн келген конокторун көрдүм. Келген конокторун көрүп эле сыйынтыктана турган бала экенин көрсөк болот. Ne deyiz, Bayramбек жол сагам, bundan arıdağı көптөгөн şunday toylardın, baygelerde ötkөрүп жүрөбүз. Bugün şu çoğun dengelde köptөгөн adamların, spor sürücülerin arasında şu spor mendeşleri öttü. Şu Bayramбек Ramazan balasına bata alıp şu elden bir çay verip atalayıp degen niyette jakşı top ötkörüp berdi. Dengelde top öttü. Ayavay güçlü oyuncular var eken. Ayavay güçlü açtı. Güçlüleri aldı. Alsızları biraz arkadan kaldı. Jakşı oyun oldu. Şu adamlarımızga, şu turnuvarlarımızga rahmat. Şu vaktların bölüp gelip şu özlerinin gücü sınashıp jakşı oynap berişti. Şu jakşı günlerden batada nasip buyurgan bolsun. Dagы ушундай Аллах денсаулык үчүн кылып, ушул мындан дагы чоң оюндарда ушундай ойноп күлүп, достук үчүн аябай күч алтып, ынтымакта ойноп күлүп беришин жакшылыктар болсун да. Салам алейкум. Эми бүгүн Майрамбек ушу баласына той берди Рамазанга. Ушул Рамазандын өмүрү болсун, узун болсун, бактылуу болсун. Assalamu alaikum. Урматтуу Бишкек шаарындагы Каракулжа районунун Сарыбулак айылынын жалпы спорт сүйүүчүлөрү, сиздерди 21 май күнү айылыбыздын ишкер уулу Дарман уулу Майрамбек агабыз уулдарына ардап элден бат алсам деген максатта уюштуруп жаткан чоң масштабдуу деңгээлдеги волейбол оюнуна баарыңыздарды чакырабыз. Жалпы байге фонду 500 000 сом. Oyun muğundar aralık bolup 35 yaşka çeyinkiler özünçö, 35 yaştan жогорулар özünçö ötkөрүлөt. Дареги Бишкек шаары Будан спорт комплекси. Сурап билүү үчүн 0557 00 83 83.